wena patosi indese nawe ari miliyoni 2 ngo ashaka kujya muri Canada ashaka kujya Canada none abihindura abivunjamo guhindura ikipe Ahinduye ikipe Magnifique tugende mu nkuru ziremereye cyane ese ibya Wasili byo aya ni nuzi iyo ni plan netroro umuntu azajya agenda gure jersey azayikuremo ayambare ngo ahinduye Wasili Wasili ngo ari mu biganiro yo kumuvuzi ya pere ngo byo kujya mu kuba umuvugizi aya none se ntibishoboka manara ntava yanga akagenda ariko nka bya bindi bari bagerere jangwani ariko ubuka nkorera mu mujyi uzira mukinyi ukagura na Wasili wanagura Wasili akazamuvuga neza zikuvuga niko rikare nta kidashoboka nkorera mu mujyi uwitwa jangwani we ndabizi ko approach yarabaye kare ntubizi nta kidashoboka rero imushaka karaka jangwani Karenzi uyu munsi APR ndayizi nyimaze y'imyaka ariko hari bimaze na kumvuguruza cyangwa se kunyemeza bitandukanye kuvuga ngo ibi ntibyashoboka APR y'ubu hari icyo yahindutse mu mafaranga Wasira Ahinduye abona amafaranga nyako kuvuga bitwaye ikizi upfa kuba rafiki yake na Rikari muziranye mubanye neza birashoboka nta kidashoboka byose birashoboka rwose inshuti ya Rikari hari ibyo abapambe bahinduye hari aperi hari byinshi byagiye bihindura umwimerere wayo hari byahinduye n'ubu ntacyo wahakana n'ubu ntacyo nahakana rwose ariko aperi ya mbere nashobora guhakana rwose nkavuga nti uko nzi afande Alex Kagame ibi ntibishoboka ariko nyuma hari ibyahindutse byinshi abareyo reka twongere tubaha ikaze inshuti bakunzi ba Waramutse Rwanda aho mudukurikirana hagiye hatandukanye nk'uko mwari muri kubona ku mashusho. Rero ikipe ya Aplfc amakuru ari kuvugamo muramubona Daouf Meme umusore w'umunya Burkina Faso uburyo kiyakiriwe mu biro by'ikipe ya Aplfc uburyo yasinyemo uburyo yinjiye mu modoka byose mwagiye mubibona ku mashusho. Mu ikipe ya Rayon Sport bamwita Wasili umufana wayo ukomeye cyane ngo ari mu nzira zerekeza muri Aplfc nawe transferi isekeje cyane. Uyu wari umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport ngo agiye kureka gufana ikipe ya Rayon Sport ngo erekeze muri aperi. Izo nizo za ndani noneho ziriwe zivugwa inyarugenge. Ku mugabane w'Uburayi ari kuvugwayo ni menshi cyane agiye atandukanye. Muri Manchester United bamaze gusabumitinga indi bid nshyashya ku musore Mbeumo, bid ya miliyoni 60 zose z'amapaundi kuri uno musore w'umunyakameroni Mbeumo nyuma yo ko batanze miliyoni 55 na add-on za miliyoni 10 ikipe ya Brentford ikabyanga. Mu ikipe ya Arsenal bamwita Thomas Partey nibikiri nkuru y'umusore byamaze kwemezwa yuko agomba kuva muri Arsenal, yamaze kuba free agent. Ubu ikipe yose yamushaka yamwegukana bumvikanye n'uno musore Thomas Partey uno munyagana ngo nawundi uri bumusimbure n'umusore bagiye gukura mu ikipe ya Brentford. Turaba tumugarukaho uribaza ngo ninde Arsenal kandi umuzamu mushya byamaze kumenyekana Yahageze nawe nibikiri nkuru. Kepa Arrizabalaga wavuye mu ikipe ya Bournemouth uribaza ngo aguzwe miliyoni zingahe. Real Madrid Kylian Mbappé hari byinshi biri kumuvugaho. Ese imvune yabayongerese cyangwa yagarutse mu kiwanja uribaza ngo bimeze bite. Muri FC Barcelona bamaze gutangaza abakinnyi bagiye gusohoka kugira ngo umusore Nico Williams Shay bazamubone ukuntu andikisha mu bitabo bya La Liga Sori bamuri registering uno musore, dore yuko bamaze kumvikana personal terms ndetse bamaze no kumvikana n'ikipe ya Athletic Club Bilbao. Igisigaye ari gutanga amafaranga. Muri Manchester United Alejandro Garnacho aho yerekeza amaze kumenyekana. Bamwita Jadon Sancho Marike nawe aho yerekeza hari kugenda hamenyekana. Umusore Marcus Rashford ni utarabona aho yerekeza. Nandi agiye atandukanye mu ikipe ya Liverpool
bamwita Darwin Nunenzi n'ibikiri inkuru nawe byamaze kumenyekana yuko bagomba kumurekura umwata kurinjira mu ikipe ya Liverpool uribaza ngo ninde hagati ya Alexandre Isaac n'uno musore bamwita Gyokresi umwe muri abo ngabo ngo byanga bikunze n'ubundi ikipe ya Liverpool igomba no gusinyisha umwataka muri no sama transfer ya Victor Gyokresi mu ikipe ya Arsenal ho uribaza ngo igeze ibyo byose nabikuzaniye kuri no munsi wowe icyo usabwa no gukanda subscribe no kunkurikira kugira ngo unkugezeho ano makuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru byo ku mugabane w'Uburayi mu matransfer ngayo ngo korereka dukomeze n'amakuru yacu mu ikipe ya Aplfc umusore Meme umusore w'umunya Burkina Faso mwamaze kubibona yuko yamaze gusinya mu ikipe ya Aplfc umusore witwaye neza cyane muri shampiyona ya Burkina Faso dore yuko ari mu bakinnyi beza bino shampiyona 11 beza bino shampiyona akaba yarashyizwe mu ikipe y'umwaka muri Rayon Sport mureraho barategura Rayon Sport Day ni wa munsi Rayon Sport tegura aho bakina umukino wa gicuti bagaragaza abakinnyi bamaze kugura ndetse n'umwambaro mushya bagiye kwambara uwo munsi naho ikipe ya Rayon Sport yatangiye kubitegura indi nkuru iri mu ikipe ya Rayon Sport nuko umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport bamwita Wasili amakuru ataritangariza ku giti cye ariko ari kugenda hiswa nuko ngo agiye kwerekeza muri Aplfc agiye gusezera kuri Rayon Sport nk'umufana wayo ukomeye cyane ku mugane burayi nk'uko nabibabwiraga rero mu ikipe ya Arsenal de Gunners nk'uko ikinyamakuru Football Rwanda cyagiye kibitangaza umusore Victor Gyokresi yamaze kuva mu ruganda rwa Nike yinjira muri Adidas nk'umufatanyabikorwa bagiye kujya bakorana Adidas kandi ari nayo ikorana n'ikipe ya Arsenal de Gunners bica amarenga yuko uyu musore inzira ze n'ahandi zigomba kwerekeza uretse mu ikipe ya Arsenal de Gunners dore yuko ikipe ya Arsenal de Gunners igiye no kuva muri deal y'umusore Benjamin Sesko dore yuko ikipe ya RB Leipzig yari mu gihugu cy'Ubudage ikomeje kugenda inaniza ikipe ya Arsenal muri Manchester United nk'uko ikinyamakuru Manchester Evening News cyagiye kibitangaza ndetse n'umunyamakuru Fabrizio Romano muri Porto Mutariyani umusore Mbeumo wamaze kuzamura bid bageze kuri $60 bategereje igisubizo kiva mu ikipe ya Brentford ngo barebe nimba uyu musore yaza kwerekeza ku kibuga Carrington akajya gukora medical test akaba umukinnyi wa kabiri mushya Ruben Amorim basinyishije muri no sama nyuma ya Mateus Cunha bamwita Alejandro Garnacho ibya swap deal bikomeje kugenda bizamuka nk'uko ikinyamakuru Sky Sport kigenda kibitangaza uyu musore Alejandro Garnacho ngo ashobora gukorwaho swap n'uyu musore Christopher Nkunku ukina mu ikipe ya Chelsea kuko ikipe ya Manchester United ntago yifuza gukomezanya n'uno mwana muto w'umunyargentine ndetse n'ikipe ya Chelsea ntago ishaka gukomezanya n'uno mwataka ukina nka nimero 10 w'umufaransa Christopher Nkunku ku mpande zombi rero biri kuvuga yuko bashobora kumvikana bano basore bakaba bakora swap deal Garnacho akajya muri Chelsea umusore Christopher Nkunku akerekeza mu ikipe ya Manchester United tutarava muri Manchester United nk'uko Sky Sport Italia ikomeza kugenda ibitangaza bamwita Jadon Sancho Marike ikipe ya Napoli ikomeje kugenda imwifuza dore ko imuhanganiye n'ikipe ya Fenerbahce yara mu gihugu cya Turkiya Jose Mourinho nayo ngo arifuza kuba yakongeramo no musore Jadon Sancho Marike dore ko bari kumukubita ibihumbi 160 byose by'amayero ku cyumweru mu gihe ikipe ya Napoli iri kumwemerera ibihumbi 100 ku cyumweru reka twisubire mu ikipe Arsenal nk'uko ikinyamakuru Football Rwanda nikirwanya kibitangaza Thomas Partey agiye kubisikana n'umusore Christian Norgard n'umumediateur w'umunyadanemark ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Brentford dore yuko bamaze gusabumitinga bid ya $10 zose ngo barebe nimba ikipe ya Brentford yabahereza uyu musore imyaka 30 Christian Norgard akaza gusimbura Thomas Partey wamaze kubwirwa yuko agomba kwishakira ikipe akava mu ikipe ya Arsenal dore ko umutoza Mikel Arteta adashaka gukomezanya nawe season itaha
mu ikipe Arsenal kandi tutarahava bamaze gukora indi signing nshya bamwita Kepa Arrizabalaga nkuko Football London yagiye ibyandikaho ndetse n'umunyamakuru Fabrizio Romano. Kepa Arrizabalaga kuri miliyoni 5 zishyuye ikipe ya Chelsea dore ko yarinizanyo ya Chelsea muri Bournemouth. Uyu musore yamaze gukora na medical test mu ikipe ya Arsenal byose byarangiye. Kepa Arrizabalaga aje guhangana n'umwespanyol mwene wabo David Raya kuri nimero ya mbere mu ikipe ya Arsenal muri rirazamu ryabo. Ayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda babashije kunkurikirana ni 11 Crater Duba Makosto Kamadran Miguel del Castro Auguste Kratov Georgis Kakisandria Marenko Dnipro Petroviski Big Sama Arades Beneto Makata Bolton Wanderers Wigan Athletic Sports Musa Agenda Rudina Zero Batarima Putu Trezor Mabi Obiang Pascal Grossemboaba Ayobami Asekuno Festus Austin Oraji Sakindi. Ngayo nguko rero ayara makuru y'imikino agezweho kandi ashyushye. Nimba utarakanda subscribe nkubwira ngo nicyo gihe ngo wayikora ubundi amakuru yo nakagaruka. Ciao.